Manang Biyada! Hello gagayam, kadagitisa na makamamosyak ni Jenna Almoite kas manang biyanang. Amang kabkablao kadagiti naragsak nga oras yu amin nga awan labas. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sa bali man na napakasaritaan at manipod ka ni Kabsat Mona, saan napod na nagantintay drama dito'y manang biyanang a drama. Ngamsakbay ti amin makablao mampay da Avelina Eugenio kan Eliasar Eugenio di Tarlac Province. Agpaimbag kayo Madam Avelina. Makablawang mat ni Robin Cristobal kan amin na taga dila sa Aurora Province. Kalingaw family kan Ganaban family ni Tapasil Kalinga from Jojo Garidan. Kastoy mantik ko na ni Kabsat Mona. Dirman ang biyanang, idinabiit kami pa'y ang nagasawa kanila kay ko per may tirigat ti panagbiagmi. Apapalan mi iditibak na ang akarubami. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Ay, anyaman nga ta ti mailuto ang masidan lakay. Wan nga rod makauma man ti kanayon at tuyong. Ken madimot laeng no kanayon akasta tanaapgad. Makadadael iti salon at ikanayon an apgad nga ipapauneg. Wan nga rod ay, at dagayam insangput ko apit chay bakag. Igisam day jay. Ay sige, naimas dayjay ta presko. Wana, naggapoy jay bangkag ko naman. Tu! Ayan mo, Whitey! Umay ka manganan Ne, imbag pa'y jay aso da dita karuba, manganan. Ngam jay aso ta saan pa'y? Nalpas siguro ananganan ajay amo na. Iso apakanan namutten ti aso na. Mala, ibusam day talitson asidam, Whitey. Ha? Litson ti ipasidanay jay aso na bakag? Ay katsikan atibak ng lakay. Naimbag pa'y jay aso tibak ng talitson ti sidana. Ngamdata, problema tanoan niya't sidaan ta. Ala, ibusam daytan, tainton bigat, gumatangak tumanan itilitson, asidaem, wan, Whitey. Ala, umay kan bakit? Umunagtan di ta balay. Tanay, madlaw nga agpangpangag manan day ta babae. Nakita na tangamin dito'y balkon gayt. Iso akas ta. Ala, umay ka nga rudin lakay. Welcome to Jenna Almoite Drama. Nanadalya, kaya yu dagiti abadaw? Kukwayon, no kaya yaw. Ay katun eksakto kanyak dagita Apay nga ipadawat mo nga Nabasitak dagitan abado, nana. Saan nga umanay kanyakon? Ay, aya. Grabe mo't nga mintilimok magamgiya. Ay, nagduble nga rudan ti kilok. Nagimas tumo nga mintimangan. Naimas sa nga minakanayon ti sidsida giya. Huwag nga rud Diyak mo makapangan no saan naimas ti masida. Ay, agkakapsutak no saan alitson ti sidaek. Di kan sapay agsidsida itinateng. Ay na, sa anak matunawan no agsidaak itinateng. Aggurood ti tiyan ko. Irwam mo ti agsida itinateng, tamayat tinateng. Sa anak ka na irwam, nana? Allergic ti tiyan ko ti kakasta. Nay, badon sama ni Gia abak nang day taimbado, Maridalya. Ayun, Mari Elsie. Nabigbig mo gayam. Inted na kanyak daytoy. Nabasitan na kano. Ha? Aguray ka. Kasla nakitkitak day ta usar mo abag kinigiya. Ay, wan Maray, tainted na mo daytoy kanyak. Na umaan na kano. Inawat ko matan, apag iso, duduwa di pagsinsin no blatak abag ko. Talaga abak nangan day di agiyaan niya, Maray. Itud nga itud. Bag, badaw, sapatos, kaskada, chinelas. Wan nga rod, bak nang sa ngamin di boyfriend na foreigner. Ay, no kasta. Foreigner jay agdinamag a boyfriend na ijay abroad, Maray. Kasta matagwarwaras adamag. Nangaton sa kanutisaad na iti pagtrab-trabahuan na ija abroad. Ay, katswerte nga rod ni Gia, tanakatumpong iti big time a boyfriend. Huwag nga rod, kat padamit la mamirmiraot idinigiya, saan aya? Wan, ngam no agsasaw. Kasla saan anagapo iti rigat, ta ultimo nateng, kasla kadurman na akanon. Huwag nga rod
Kano pati tuyo, di na kayat. Tanukas di nga adag prito iti tuyo akaaruba, irikap na titawa kan rinaw na tanabangsit kanaw. Anyan, imarten idi nakanubyo iti baknang. Unay deta na imon mo na, nagunag. Kasano, panagbabayad manen iti bill ti kuryente. Dita pa'y nakasingir iti inlako taan nateng. Anyat pagbayad tangay. Kano ti Judith na ya? Inton bigaten. Mala, bayam tayo nakmanan agsingir no bigat. Sa paak bakit? Ni matgiya akaaruba tinagsardeng di tabato. Hello, darling! Naawat kong tay pauit mo at 20,000. Ha? Ne, imbag pa'y kaday ta akaruba, tadaman kwartanan. Ay na. Jack pa'y nagastos tayo na udi ngayon pauit mo at 20,000 matlaang. Nagpauit ka manan, darling. Palastog mo't day ta babae. Apay, masapol nga ipangag na day ta. Pasikat kit di ah. Aguray ka. Una ko man no foreigner ti boyfriend na. Apay nga Ilocano mo ti sa una. Aywan, darling. O sige nga Jack raw, manam mo. darling. Ingkakit di umutang kan ko na tabayadan tanto no makasingir ta. Ay saanon, Jack kayat ti maibuy-buy. Apay, di mo amo ti ugali day ta babae. Nalaing nga agibuy-buy day ta. Bye, Kasta, ya? darling. Saan nga rudeng? Sa paag tulat mapan agsingir inton bigatan, bakal. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Napintas mo, jay inted mo abag ni kumarek nga ilsegi, Ay, wala na. Nagkapupay dya abroad day jay, ah? Branded day jay. Wun nga road, nakitak jay brand na, tay ninginaan abag day jay. Naimbag nga ro tayo ni Kak. Kat mapadasan nante agbag iti branded, nana. Ha? Ay kat naimbag mo't tada ka amang mangtad iti gamit kada kami balasang ko. Basit laban nagdayta, nana. Adapay ko ipadawat ko man na sandalan, ah? Na minsan ko lang nga inusar day jay. Inusar ko lang hindi na nga nakakiti bunyag. Ha? Kat ipadawat mo manan. Wen, ah? Kaya yaw. Ay katwan nulakit di ta ited mo giya. Apay, no sana ga po kanyak mapadasan ayan dagijabab bakit ti maadaan iti branded agamit muna. Ha? Kano itala kano ang makausar da iti branded abagkas kada sapatos kan badaw. Ay kat mayat tada ka amang mangtad kadakwada iti kakastagiya. Kan imutang dapay ki iti pinagbayad da iti bil ti silaw da Apay no sana ga po kanyak nakabayad da nga ta. Amangan no na po dandan iti kurente. Ha? Iso aga po kanyak at dalat ta silaw da. Ay kat mayat ano kasta. At least makatultulong ka iti padam atao giya. Ay uwan Adumatan at tinaitultulong ko iti pada kataaw. Kurang tiramay ti imakan saka kapag bilang ko. Adapay ka na minsan nakaluganak iti jeep ni nanaan nang. Idikwan awang gayang pagpliti na. Implitsak Apay inusa nagapukanyak nakawid nga ta iti daydingal daw. Kat mayat taimplit siyam giya. Nene, ay na, umawag ni darling ko. Ay na, agpawi man siguro at kwartan. Sige mo na panawang kapay. Baliwan tanto no maminsan tagistorya. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Taga-ano kanungay mo't dyan nubyo day dya akaaruba ta, bakit? Taga-abroad nga road. Din no dya abroad nga Diyak amo Basta taga-abroad. Foreigner. Foreigner? Ngam Ilocano mo, tipan na sa una. Diyak Huh? amo Kalaat ba't nga imado ti kwartana? Idi naka-boyfriend iti taga-abroadan niya. Patidingon na imado. Nagngingi na paikit di dagijay aso kan pusa na Pasig nga addalahin na. Pati pa nagkaukaus na, nabaliwanan. Kaslasaan nga agbado iti daan. Pasig abaro. Kan colorful akanayon ti bado na. No saan red, orange. Wano saan, yellow ang makasisirap. Wun nga rod, nagpipintas dagiti bado na. Pati chinelas na, nagbubuldog. Di alahas pa yun Basta, ado tinagbaliw kan kwa na lakay. Ay, talaga asabali ti epekto ti kwartaan niya. Pagbaliwan gayam ti kwarta ti tao. Depende mo't dahi tayo iti tao
At damot dagiti bimak ng anapa kong babadalat ta. Kung saan da alastog, saan da palangguad. Sa bagay matkit di saan matkit di ngagpapada ti tao. Nga mala, imbes nga umapal ta, umagawa takit ding agtrabaho bakit. Tapno pumintas ti biyag ta. Rabiin, Jigo, huston ta cellphone. Asinot ka chat mo aya. Ni man insan ko akanor. Damdamagag no at dama-applyan ni Jayan na. Anya? Kat no adda ijay abroad ni insan mo. Di mo ko na nga agabroad ka man. Kasla kayat ko nga rod, bakit? Ay, nagrigat mo tibiyag dito pagilyan tayo. Naawan na pinta sa panggadan dito. Mapanin ti tawon. Ngamawan pailat urnong ta. Panawan nak dito yung agmay-may sa. Anya nga rod, talaga akasta Agsakripisyo ta pa'y laang, bakit? Barang pumintas mo tibiyag ta. Maikawa akla kay. Uray siya nga maapay. Di mo kaya't makaurnong ta. Tano makaurnong agawid akton. Tagnegosyo ta. Agurnong tayo ti pagpuunan tayo ti negosyo. Tapno santan nga ginad tayo. Tadwa ta amang imanihar to iti bangunin ta negosyo. Ay, ala katwanan Makaamo ka nga rod lakay. Anya nga tanudwa talaangan nga agabrod. Tapno nadardaras makaurnong ta. Ha? Eh, sikaman, no ka ba alam tagtrabaho ija abroad? Bakit? Kabailak, apay kita saanan ngay. Tano makaurnong ta, agawid tan lakay. Damag kung nga agabrod kayo kanon iti asawam iti mabiit muna. Wen giya. Iso na laang taagduma apagilyan ti papanan mi. Akawan narigat ti trabaho dya abroad. Kayod kalabaw kanukat tagtrabaho dya. Wen, kastamot laang ti mangmangag ko. Ngam kabailan mi mat siguro. Kat naimbag daramatan niya pag abroad yaw. Bimulod kami iti kasinsin nila kay giya. Umanay nga ta. No kaya yu ako na yunak. Apay hindi kay bumulod kanyak. Ay, saanan giya? Kababayin mo. Ay na, kas kay lasabsabali. Agkakaruba tayo man. Mano ti buludan nyo kanyak. 50 mil, 20 mil, wano. Ay nasaanan. Taadda pa'y matay na bati nga impaw it ni insan nila kay. Kan may sa, di mi kayat adumakkel ti utang mi. Mabitlaang. Netoy, alam to'y 5,000. Oray isulat utangam nga rudan. Naimbagla apakit maniyaw. Ala, sigurado ka? Wen, nayunak pa'y ano kaya maw? Ay saanan, huston to'y 5,000 giya. Umdas da ito yan. Diyak kaya ti makautang iti dakkel. Nag-flight mo't gaya manda mo na kanti asawa na anya giya. Nag-abroad da mo't gaya man. Wen ana na, ngam apay no sana gapo kanyak, naka-abroad aya dagiti nga agasawa. Ha? Kano pinautangak ida iti pinag-abroad da? Ay kasta aya. Ay katmayat nga rod At least, nakatulong ka giya. Wen ana na. Ay wen, adda sobra masida di tabalay, kaya yaw. Nag-take out ak ngamin iti litson ngam dyak mo na ibos. Mao mamatin nagiti asok iti litson. Ay katun tanaimbag lang nga ipasidak kadag iti apu ko. Tadida pa'y makaramraman matpiman iti litson. Alang araw, mabit lang tayo nakalaan nana. Adda pa'y cake gayam. Alaan yun ton dyan ref ko a cake. Tapno makapangan mo dagi dya apu ko yo. Ninsamit kumari dalya dyan naggapo dito'y balayo itay giya. Ay wen Uncle Maneng. Inikakiti ka nanda takaasida. Di dan sa ngamin mang manganon. Ha? Kano kanayon ko idangay kaniti ka nanda Uncle. Apay di yumadlaw. Lumukluk maganda gijapo ko na. Gapo ka dagiti itad ko amakan. Iso alumukluk magdan Uncle. Aya. Apay no sana gapo kanya kamang mangtaditi kang kananda. Kas jaya mati pamagidagi jeng obeng. Kahit si ka nga balasan ka. Naglukmag kamit unay ay. Mabaybayam sa amit tabagimaw. Di ka unay Tadarigat ti high blood. Kinsan la high blood ti maalam asakit mo no nalabas ti lukmag mo. Ay na nasalun atak Uncle.
Apay, itulok ko nga ron ngagsakita. Samot Grabe mat nga minan tilimok magam. Dandanin sa amat ag triple tisigot apang magim ideng. Nagimas to mga mintimangan, Uncle. Ay wen, kumusta nga Genobium aporiner? Kaporiner lata, Pauita iti kwarta, Ape nagaduti paw it na king kakwarta ket di kay paimot nagkasar. Labnak nga rod, Uncle. Nainlab launay kanya. Iso nga oray dyak agdaw-dawat iti kwarta agpawit lata. Dyak nga rod amo no pangigata nga kiti daduma kwartak. Iso nga itultulong ko lang na kadagiti karo ba. Ni Renay akalugaran tayaw. Tinultulungak dayjay. Ingatangak ida iti paglutwanda ta kayo mga minti paglutlutwanda. Inikak pa ida iti washing machine da Aya, Kan oray da Nana Ilse, Nana Delia, kan da duma pa senior citizen. Nagado, tininted ko kadakwada. No saan amakan, bado, kaldero, martilyo, tisyo, aklo, kan dan duma pay. alakit da saya at ata makatultulong kabalasan ko. Ngem no tumulong kay tipada matao. San amasapol, amapan mo istoryain iti sabali at tao, giya. Di mo kumatagidaksin da ito nga ibagak Takas la anak kan. Taka anakan kakit nga raod. Apay, anyat dakas iti dayta iya, Uncle. Apay dakas ang dagistorya. Saan? Ngem kasla pa nagpalastog nga benti kas tangar aramid ang balasan ko. Ken adaw ti magibagbaga. Managibuy-buy ka kanaw. Tamin ama tulungam ket mapan mo istoryain. Nagalas mo tikas tang arami dagita tattaon. Apay, isuda. Adda nga rod may tultulong da, alaman. Talaga kida kasta ti tao dito'y lubong. No asino di makita da pumimpin tas ti panagbiag na, pilitan da nga ipababa. Di da kaya ti malamangan. Saan akas tatikat ko asawain balasan ko? Ay, ka, Uncle. Yeah. Awan na pinta sa turungan da ito saritaan. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ay na, kamaudyanan na. Nakaawid tamot laangan dito'y pagilyan tayo lakay. Wen, bakit? Saan napubuutan di ba naglabas di tawanan niya? Wen nga rod, nakaurnong tamot laangan iti pangrugyan ta. Saan tan nga umadayo? Wen, bakit? Kandya akong kahit ti maisinakin ka? Isungag tinulong ta iti bangunin ta a negosyo ta. Umayak man, giya. Ne, si ka magayam muna. Sumra ka Ni, addamat gayam sa nga ilim di taunag. Jak umunagan. Umay ko la ito di pasarabokan ka. Umunag ka pa'y atayam amo ka iti asawa. Ha? Asawa? Kunak man no poriner jay nobyum ide. Awanan day jay. Nabayagan asinin naak. Talakay una yun day jay. Kan adda asawa na. Kan saan ka di apod na poriner? Lakay day jabak na ngam sinina akon. Aya? Iso nga ita, masikuga kon. Agtalo abulan ng tuwin inawag. Ay, kasta aya. Ay, kat congrats Sige nga rod, baliwak to ti umay giya. Tani, agdardarasa. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Wun muna. Nabayagan anag sina da jay poriner a boyfriend na. Hanggang saan magayam a poriner. Manglukloko mo da jay agiya. Ti kunana ada kano asawa jay lakay a boyfriend na. Laklakayudan ka noon. Jak amo nagpaiso. Kasta aya. Angam ala, baybay antayon dayta. Tanarigat ti makibibiyang nana. Wan matkit di ngam, ay na, saan na nakasidi nga ado ti kwarta na. Pada nga grigrigat itan. Kaasimot nga rod ano kasta. Saanan akas ide nga ipalpalastog na ti kwarta na. Ita awanen. Pasaray umutang pa yun iti store. Tila jak kayat, tila maibuy-buy-buy na, nukas di asa na makautang. Masuronak. Ayan tay bulbuludo ka kwarta ngay, nana. Nagsweldon samot na nila kay mo a karpintero. Pasensya kan giya. Ingatang min iti bagas, tanay na ibus ti bagas main. Ay unay kayo matan, idi siyak tadaan, aglaplapusanan tititad ko kada kayaw. Kanayon kayo at tulungan ide.
Ngam itatasyak mo tagkasapulan, imutandak. Saan a panagimot, balasang ko. Ngam agpay sumot nga awan kwartak a maipautang ko kun ka. Awan kit di ti utang nyo na imbaga nakam Di kay lakuma tinultulungan idin. Adakmanan mo na tanayonak ko matiutang ko kan ka. Ay, kuwagiya. Naurnungan ti utang mo kada kami. Nasurukan at 30,000. Apay no agbayad ka pa'y nga umuna, sakan to umutang manen. Kan may sa, adda na kaibaga kanyak. Isugsugal yu kanumot nga agasawa ti utangin yu a kwarta. Na idi si katag kasapulan, pinautangan ka. Ngam itatasyak tagkid daw kan ka, kasta ti bagam. Awan mo't siguro ti makunam. Tanamin adumot ten a pinautangan kagiya. Kan tijak kayat, isugsugal yu ngamin ti utangin yu. Taamom, giya, pagrigregatan mi ti kwarta. Saan mi apidpidutin laeng. Iso ano mabalin, di mi kayat amapan laeng iti sugal ti pagrigregatan mi. Kat utangak mat, bayadak tumot laeng. Agbayad ka pa nga umuna, giya. Tapno mapautangan ka manen. Wan! Amok! Baknang kayon! Adot kwartayon! Limastog kayon! Ha? Ay, Bakit? Apa ito dyan? nasakit tinakam na asaan ana pautangan, lakay. Di mon pautangan, ta isugsugal damot lang di papautang mo kadakwada. Nakiasawa iti manugal. Iso nga ita, duwadan a manugal. Naalisan hindi di agiya iti bisyo, ti asawa na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagmayat ti agpariir dito'y balkon no kastoy amalam anya, lakay. Wala, presko ti angin, bakit? Mayat ti agdik 4 ditoy. Ay, kasla kaano la idibasit ti balaytaan niya. Ngam ita, pimintasan. Bunga ti kinagagat tada ito'y bakit? Onay ka na po baknangan, aya? Ah? Wan, amok, Ano, baknang kan. Ngam no sana ga po kanya ka pa naka-abroad ka. Ala, mangrugi man day ta akaaruban lakay. Tilalawlawatin naman ditan. Sa pinakabani ka sa simango dito'y bakit? Nakalas-las togmot. Bimak ng labasit ko na mala na sino abaknangan. Nakaim-imo lang a road. Idi siyak ti baknang, naparaburak. Managtulong ak, iti pada katao. Mala, umay kan bakit? Sumraktan. Sumrumanin day ta babae. Wen lakay. Wan, apo ba, nang! Amok, ato ti kwarta mo! Tanaka-abroad kan! Ngam apay no sana ga po kanyak naka-abroad kaya? Ay, grabe mo't day ta babae. Saan laan na pagustuhan nga imutang tila ibagbaganan? Oy, Mari Ilse, nataymot gayam kanon tay asawa ni Gia. Wan nga road, na disgrasya ka no tanabartek daan nagmotor. Nabiyag ka no tay kadwana, ngam iso awang gasat na. Ay, kaasimot nga rod ano kasta. Ay, wang nga road maray. Sapay nagbabasit dagiti putot na kanigiya. Kaasi mo, adag ija ubing. Ay, wun nga rod, Mare. Makipagladingit kami, Gia. Agyamanag, muna. Oh, adtoy. Tulong mi kan ka, Gia. Naimbagla a paggatang nyo iti kaninyo kadagiti anak mo. Agyamanag muna. Nagsaya at kalata kanya. Nga uri nagalas timpakpakitag kan ka. Pagkawanan ako magiya. Ana, lipata munday ta. Tinapatag, nakaamiris kan. Agyamanag. Diyak mo no kabalak na ito yung mapaspasamak kita. Masya na kadagiti anak ko. Agpatibkar ka. Malampasam to day ta, Gia. Sabay lang muna. Maragsakan nakta amiris matlaang ni Gia ti madingay na ramid na iti kalabas. Nagkidkid daw nga rodi ti pamakawan kat gapoy ti dayta na siya nakmatkan kwa na iso adya kon pinabayadan ti utang na kanyak tatulong kulatan kadakwada nga agiina. Naglabas ti tawan nagabrod ni Gia kat iniinot ang napapintas na ti biyagda nga agiina kat nagbalbaliwan ang naming pinsan. Katita adamatan dua nga anak mi iti asawak. Alakastan tugay mo mona.
Ala gagayam di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyada! Hello gagayam at tumanan to gayam yo Jenna Almoite akas manang biyanang kantakin drama iti biyag ti tao. Amang kabkablaaw kada kayo iti naragsak nga oras kanal daw yo amin nga awan labas. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani Kabs at Palito saan napud no nagan tintay drama nga makablaw mampay da Joel Sumer from Cagayan, Imelda Velasquez ita Riyadh, Saudi Arabia, Susan Ronquillo, Roselia kan Jasmine Rivera. Kastiman ti kunan ni Kabs at Palito, dirman ang biyanang adadwangan nakmiken ni bakat. Ipalpalastog ko idata uray saan da nakaturpos iti panagadalda adamat kabaalan dagiti nagbalin nga asawa da. Kasla saan na kumpleto tel daw kuno jak istoryaan, tinapinta sa panagbiag dagiti anak ko. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Kaano nga arugyan nyo de balayo, saling? Inton umay alawas pa'y tatang, takurang pa'y di kwarta amabusbus. Apay, di pa'y nagpawit ya asawa manipod abroad aya. Nagpawit ngam kurang, iso nga urayak man ti sumaron no apawit na. Manuti pawit na ay anak ko. Kuna namat nga agpawit iti 100K. Ha? Inayon ko tay sigod nga urnong mi, mabalinan aparugyan ti balay mi. Apay, manu talaga ti sweldo di asawa mi ya abroad, saling. Madamag kulaang makidaya. Tatang nakmag. Nasurok a 60,000 tatang. Nay, dakkel mo't nga rod ah. Ngam di yulatan sasawan iti sabali tatang. Para kada tayo laang anya. Apay, pagkit kita am kanyak mo, chismosaw, unay kamatan anak ko. Sa anak mo takas ta. Kaslawan pa nagtalag mo iti amam iti kastangay bagbagam. Palagip laang mat tatang. Oh? Tani amu kunti ugali yung. Ugalik nga. Anya ti ugalik, saling. Tatang. Nagalas ti pagkitkitaan nyo kada tao. Sa anak mo't chismosaw, ngumapay akas ta ti ibagbagayo kanya. Nagalas gayam ti pagkitkitaan nyo kada tao ah. Ay, tatang! Mabit laang! Ay, sus! Gimura manan ni tatang. No kasta, agi patakder da saling iti balayda, pari palitaw. Wan mari isang. Medyo dakkel mo't nga men ti sweldo niya manugang ko. Iso anak ka urnong dan ah. Kasla ko nanapay ato istores ti patakder da. Nikadakkel nga rod ah. Wan nga raud. Kapailan damot kid ah. Apay manut sweldo di manugang mo aya pare. 80,000 mare. Nay, dakkel ah. Agasam ngay. Iso asisiw la kadakwada ti agi patakder iti balay. Tanawad-wad ti kwartada mare. Sika ngay, at damod balay dagi di anak mon. Wano, agab-abang da pa'y lahang. Ay na, agab-abang da nga agkabsat ah. Tadayumot dito'y balay tayan ti trabaho da. Ay, awan pa'y balay da. Awampay, karugrugay da pa'y lang amin na nagtrabaho. Kan may sabab balasang da pa'y. Mabaakan samot dagi di anak mo. Manutawon dan ng awan pa'y asawa da. Ay, jak manamaw. Awampay mayam amu da anubyo da. San apa naguyaw? Ngam saan da ngamin anapintas? Iso nga awan siguro ti agaram kadakwada. Ah, Dagi di anak ko ka nagpipintas da. Iso nga inaram da idaadagaws. Ngam ti pagsayaatan na. At da napintas at trabaho, dagi ti nakaasawa kadakwada. ay ka nagasat da ah. Tanakatumpong da itad da trabaho na. Nga oray saan da nakalpas iti panagadal da. Wan ah, naimbaglakid din, tanapipintas da. Tano saan, di alam mo. Iso nasayaat mo't ah, tanakaadal dagi di anak mo. Tapno damot maikarit da maray. Wana, day tama ti may panakal ko kadagit anak ko. Uray ko nam asaan da napintas. At least natalgad ti trabaho da. Saan dan to amang namnamalaangan iti sweldo tagbalin nga asawa da. Ha? Welcome to Jenna Almoida Drama.
Makapasair mo ti panagsasaw day di ako maring. Bakit? Apay aya, ken nabayag kayo mo't ang nagsarsarita ijay paraangan da. Anyat nagsarsaritaan nyo aya. Dagiti anak ta ah. Kun dagiti anak na. Nalaing agpasagid. Agasam, tapagpalastog na di adal nga anak na. Saan mo't akas jay ni Mari Ising? Amok ti ugali na. Amangan no sa bali manen at inagawatam iti imbagana no addaman. Ikikamot ngamin iti sabali akay papanan ti anyaman amang mangeg mo no maminsan. Apay aya kasta ka. Basta da ibagakeng ka. Kanayon nakakontraan. Madlaw adinak isakit. Palito lakay. Addamot ngamin ugalim asaan anasaya at no dadduma. Iso Awan ti nga... perfecto a tao. Amin tayo. Adda pagkamalyan na. Katwan mo't. Iso nga awan karbengan tayo amang imamag iti pada tayo a tao. Di ka makawawat a bakit. Sa bali ti turong ti saritaanan. Iso abaybay amon. Kaslaawanan ti imbagak. No kasta, gumatang kayo itilugan niyo, ay me? Wen tatang, uray tadamot tan balay me. Isa mabalin min ti gumatang itilugan me. Ay na. Talaga napintasan ti biyagyaw. Naimbaglakid din. Tanalaing kayo ang nagpili iti nakiasawaan yaw. Oray saan kayo ang nakaadal. Ngam napintas magtitrabaho dagiti nakiasawaan yaw. Kaya anya ngay alugan ti alaan yaw. Daytay napintas kan baro a modelo. Wano brand niyo. Kunama nila kay a brand nyo kano tatang. Ngam hulugan me. Ay wow. Mayat nga ron ano kasta. Nasilap launay Ay na, aduman ti umapal kada kayo nanakaw. Ngumato man na dyan nagdakil nga Adam sa apol ni kumpare kon. Nagtilmon iti hapal. Una yan tapati dayta madlaw yumot. Una, aguni pa iti panagtilmon na nukas dyan umapal. Kasapulan mi mga mintilugan tapasaray maidistino nila kay ko iti sabala a lugar tatang. Kat marigatan mo't no kanayon nga agkumiyot. Una, kakaiso na nga dakwartayaw. Alaki This din. drama is owned by Jenna Elmoy the drama. Basta, at danlugan dyan anak mo paray. Wan paray. Brand niyo raman. At dahin dyan balaytan. Sumangpait no madamdama. Napanda irwaran paray. Ay, agasam nga. Talaga a big time dagi dyan na manugang mo niya. Dyan maysa, agi patakderda iti to stories abalay da. Dyan mo't maysa, gumatang iti brand nyo alugan. Anya ray dyan, kaswan no hulugan. Kasa pare, siyempre. Aya, nagmayatan paray, sana all. Sikan atin nakamanugang iti big time. Numalpas di balay da saling nga anak ko. Gumatang dan tumod ka no, itilugan da. Tata Carpio! Woo! Tata! Ada ka? Nay, adan sa bisitang pare. Ha, aguray ka. Ninsamot Emilio dayta. Kay barkadak idi itinuman. Kat padanunan mo Mabitlang pare Sabtak di ta paraangan. Agawid akmutan pare. Thank you iti kapay. Labid ka talaga alaklakayan palito. Oh, apay manan aya. Apay, masapol amapan mo istoryaan ti sweldo dagiti manugang mo. Uray ko manuhusto ti ibagam. Naynayunam mo. Asino man tinakaamam iti daytan aya. Ni Mari Isang imbagam ka no nga 80k ti sweldo jay manugang ta ijay abroad. Ka nasurok mo't la 60k. Kut, imbaga man a 16, imbuking nakmanan. Saan Inyaw awan ko ti saritaan. Tano ibagak ti agpaisaw. Agungot ka manon. Kastaa, salwada mo ti imahik iti sabali a tao. Hay, jak kayat ti aramidang palito. 5 lalakyan ka alabid. Chismoso ka. Agtal na ka man. Kakaiso na nagbalbaliw akong. Kasta kiti bagamon. Nabayagan na jak nagchistismes. 2 bulan nun tinapalabas.
Ammo kon ti limitasyon ko. Tanadidigra akon idi adda nagaapa. Gapu iti chismes. Ammong gayam abalik sanday ta. Ngam apay adi mo maikat ti kinachismosom. Updated sa amin nun akaaruba iti biyag dagiti anak ta ken manugang ta. Ken amangan no pati siya. Ket ichis-chismis na. Managatap ka launay bakbakatan. Nagbalbaliw akong kunak lang arudan. Kaya't mau tasubyak ti kas nga aramid ko. Ichismis ko manon amin nga ugalim. Dakamukan ka. Oray chismisen nak basta jay agpaiso ti bagam. Di mo na'y nayunan ken kiskisayan ta saan anasaya at ti kasta. Ti madingamin ken ka ket nalaing ka nga agnayon iti sarita. Madi iti kasta. Nagadunga mom. Anya nga ron ti usar ti dila. Pagwalis. Isungarod ana ikantay iti dila tapno pagsao. Ket isumag. Basta nasaya at kuma at ibalbalikas mo. Saan apuro linalastog. Yak amuking ka. Sa anak mo't nga glas-lastog. Nakapasyar ka ba, Emilio? Oy, tata. Tanamis ka. Agbakasyonak man pa dito lugar yo, tata. Katwa na. Maano ko samlakid dito panagbiag mi dito. Oy, tata. Nairuwa makitirigat. Ngam no magustuak tagnad dito eh. Mabalin adituyan ti pagnadak. Aginggat inggana. Ha? Sana bale, tagtrabaho ak. Makipurdi ak tapno makatulong ak. Ang mga no sa pulon na ka nagiti datakkel mo. Wano asawam. Awan asawak tata. Kan ulila ako na demang. Iso a free ak iti sa dinuman akayat ko apapanan. Kasta aya. Kadala. Makamuka nga ron barok. Ngamnay. Nanumula ti panagbiag may. San kami abak nang. Numaminsan. Asin ken bugong latsidsidan may. Oray pa'y awan asing kan bugong. Ayos kanyak tata. Awan problema. Welcome to Jenna Almoida Drama. Barakadam gayam di kumparek barok. Barakadak iti-iti inuman. Ngam nabayag adi kam nagkitkita. Ta imadayo ak tata. Ngamit ha, kailiw ko. Isa pinasyer ko. Ay kat mayat ta pinasyer mo. Nabayagan, abalo ti kumparek. Kat dagitila apu ko na ti kadwana ija balayda. Un nga rod. Sa di naman ti balayo dito, tata. Dajay man o. Day. Jay dakal abalay akaabay na. Jay arda na pintas alugan ijay. Lugan nyo dayjay, tata. Wala. Lugan mi amin. Hukwak ti anak ko. Ginatang da abran nyo dayjay barok. Inkas da. Aya. Bak nang nga rod ti anak mo, tata. Saan pa nagpalastog? Adawat. Makitam. Jay maipatpatakder abalay. Ijay abay ti balay may. Jay ito istores, tata. Wan. Balay mo't latay may isang anak ko na itabarok. Apay, tata. Anyat trabaho da kita anak yo. Akwa. Awan trabaho da. Ngamdagi jay asawa da tagda kwartana. Aday yabrod ti maysa. Kanangato ti saad jay maysa iti dakkel a kumpanya. Mayat nga rod ano kasta, tata. Nagasat kayo. Tanakamanugang kayo iti adda mabalin na. Wala, barok. Numalpas nga rod ti balay ti inauna nga anak ko. Gumatang kanumanan iti branyo alugan da. Unak nga raw nga igatangang dakmay. Oray tayo second hand lang. Naimbag nga orasyon, Nana. Adda ka din ni Tata Palito? Wan, adda. Asino ka kade? Barkadak ni Tata Palito, Nana. Siyak tayo sa nga ilida di ta karubayaw. Kastaya. Mabit laeng ayabak ti asawak. Pakiuray mulat ta kuman dito'y balkon. Anyat imay imbaga day di alalakay lakay. Imay lang nakis istoryamot Imay nakikape. Payakas di dagiti mata na. Kas labulintik nga agrikrikos. Tila madlaw mo may. At daki matang agtayakan. Agrikrikos ko na. Saan nga agtaytayak? Kitaan na amin nga aglawlaw.
Kitaan na ti bubida. Inton kwan, agturong jay mata na iti silenta. Kan ijay aparador. Kan pati sirok ti tugaw. Kitaan na amin. Pindaan na kitaan dagiti appliances dito'y balay. Kat umapal siguro tawan kasjay na. Anya, Agpadadamot la siguro iya barkada na akong parek ama nag-aapal. Nada makita da, apalan da. nga ta? Sabali tiriknak iti day siya lalaki. Di mo man papaumayan dito'y balay. Kat umay nga rod mo't makikapay. Liklikam ngamin ti makisarsarita kan kwa na. Napasig kaunay ngamin kan kwa na, kat di mo pa'y laam-am mo. Am-am mo ko na Emilio nga rod tinagan na. Jay ugali na ti kayat ko asawan. Amom ayat ti pudno nga ugali na. Kat mayat mo ti pan nakisama na. Nasingpot da yaya. Di mo laam mo Nalakat ti agsingsingpot. Di kaunay agtalak iti saan mumot ng amam mo. Amangan no istorya kan kwa na ti sweldo dagiti manugang ma. Ay na, man ano aya. Awan mo't dakas na. Istorya nga rod. Makaammo ka? Natangken ti ulong. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. At di peti pulutan tata. Linutok day ta. Nay, nagimasan kudel. Anya day ta? Kudel te. Kudel ti baka, tata. Wow! Solve man nga rod ti buksito na. Ayan ni kumpare nga. Kasangot ako mamot nga agsyat. Anday natindaran na amiteng, tata. Makisangon to no sumangputan Di tamot siguro maibo sa dagos to'y arak ngayon inuman ta. Sa bagay mo't kiti Sublan taman ti saritahan ni tay tata. Ti may papan ka dagiti manugang mo. Nakunam ngamin nga da ija abroad ya maysa. Kadjay mo't maysa, kanayon nga awan ija balayda. Wan agmay maysada iti babalayda. Tabisay dagiti asawa dang agtrab-trabaho. Naimbag man ta saan da amabuteng. Nairuam da siguro abarok. Siguro, adun ti urnong da iti bangko. Wan ta saan mo't agastadura dagiti anak ko. Ngamjak amaw no iti bangko ti pangiduldulinan da iti kwartada. Tadamot iti ginatang da abasit a vault da. Sagkaysada nga raw. Ha? Kasano ka basit nga tata? Basit lang. Ngam oray basit day nadagsan. Mabagkat nga tamo ti tao. Ay, wan kabaulak to pa'y abagkatan. Siyak tinang yung nag-iday. Kastaya. Ngam apay akas jay. Kasla saan nga agirik-rikap iti tawa dagi anak mo? Oray siyak to pa'y. Nakalukat akarayon ti tawa may tanapudot may. Mayat ngamin ti maturog no daangin na sumrak iti silid. Iso adagitan nak ko. Saan lang agirik-rikap iti tawa da? Un nga rag. Nagpudot ti panawan. Agsyat tapay tata. Numaibos da ito'y gumatang tamanan. Anya day jay. Kaslaada ka nabdoog. Tao. Di ka na tagay. Hold up tayo. Di mo kang datang tiagriyaw tadakas ka kanyak. Sino ka? Pangasim. Dinagdangran. Nukas tangarod. Lukatam ti volt mo. Kat irwar mo amin akargana. Tarasam. Awan volt ko. Di kan aglibak. Bilangan ka. May isa. Uwan. Mabitang nga rod. Alaman ng saling agpadata. Oray siyak natakawan akmat. Anya. Tila nagdumaan ta. Narnakanak. Jak narik nasimrak jak tatakaw ije balay. Ay naimihi ko naklano kanibusan ako. Naimbag ta dinak dinangran da dya tao. Naibusesak da dya hold upper. Uray nakaabungot. Mabigbig ko ti boses na. Ha? Asino ngay manang? Jay bisita ni Tata Carpio akaaro ba tayo? Anya? Ay, tinasayat. Intag pa blatter manang. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nasaya at tanadanon kayo dito balayo, Tata Carpio.
Damagak la ko manuad da dito yung bisita yo. Awan nga roden dito'y balay. Jak na puutan ti ipapanaw na. Ken adda mapukpukaw akwarta ken alahas ko. Anya? Jak narit lang nga adda simrek iti silad ko. Naran na kaanak ngamin iti turong. Idi makariingak. Awan matan ni Emilio. Awanan dagiti kagawaan na. Anya? Pare Carpio. Oh, pare Carpio. Pare. Awanan bainday dya sa kailem. Isutag tatakaw. Nabuyak itinyos. Natiliw day dya nga Emilio. Wanted mo't gayam day day. Ta-hold upper mo't gayam. Ado ka naun tina-hold up na. Pati bangkaw. Anya ngay, di husto ti atap ko. Iso din ang hold up kanya. Magipaspasubo ka pare. Agbisita ka. Agtatakaw mo't gayam. Kay, apay amok nga raw. Oras sakto pa tinakawan na pare. Awan amok dita. Iso adinak pabasuran pare. Darasodos nga minday di akarpeo nga gawat iti bisita. Nga oras di namut unay am-am mo. Agasam day ta. Agtatakaw magayam da dya takaw. Kat oray matsika. Nakarkaro pa'y kan ka. Agasam tanangag ko ide nga is-istoryaam ti may papan kadagiti manugang ta. Ibagbagam no mano ti sweldo da. Ay, makonsensya ak nga rod bakit. At nabasol ko iti da ito'y. Ngamin, nagtalo ka iti da dya tao. Tila inis-istoryakan ko na ide. Amin adamagan na idinagsat kami. Sinong batak? Itala maamiris ko. Dinahamag na ide ultimo bangko dagiti anak ta. Makitam, nagkalap iti impormasyon kan ka. Kat si kamat, lawat ka ngamin alaklakayan. Saan nga amin abanag kat masapul nga ingka ibagbaga kadagiti taktao. Nasaya at aya ngamin day tangar aramidam. Agpalastog ka ti kunam. Ngam pakaisag makam gaya mon. Ay, unay mo't ngaminan da ito ang iwat. Tila maibagbaganan ka. Agbalbaliw kan palito. Gapu iti kastang aramid mo. Naisagmak dagiti anak mo. Sorry bakit? Ala, ikarigatak tagbalbaliw. Kaumagton tingiwat ko. Sakbay nga agisawang ka. Panunutom pa'y anaimbag no pagimbagam wano pakaisagmakam. Nawatam. Wan bakit? Naawatak? Natiliw nga rod dayjay ngagtatakaw kat manipod idin jak mo't unay agisistoryan may papan ka dagiti anak ko kan dagiti manugang ko tadan nagnakma taos tumat dagiti magbagat hasawa kanyak alakastan tagayim mo palito. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyada! Hello gagayam at tumanan to gayamyo Jenna Almoite akas manang biyanang. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Randy sa napudno anagan tintay drama ngem sakbay ti amin. Makablawa mampay Darwena Verceles dito Saudi Arabia. Angelita Salvatera dito San Fabian Pangasinan. Ken Arsenia Antonio dito Barangay Pinpinas Santa Ignacia Tarlac. Kastoy man ti kunan ni Kabsat Randy. Dirma ng biyanang, iti baruak no adabasit matgadak kontento akon iti dayta. Isungad addo ti aldaw apan naginanak, ngem ti aldaw apan nagtrabaho. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Sa langit walang bear. Sa langit awan ti bear. Nabagtag ka manan, Randay. Naginumam aya. Ito dyan baso alangan mo nga dyan timba. Ay di kag pilusa pa. At dapaginom mo nga mawang pagbayad mo iti utang mo. At daman imay nagsingir itayan.
Binayadan nyo ko man At damat ko tayo. Naglako kayo itinwang. Ay, di mo pakibiyangan day jay. Tadapangigatangan may kanitatang mau. Anyat gatangan nyo ngay. Nuwang manan. Oho. Di yo pala gatang iti motor. Tapno at pagservisyo kinitatang. Gumatang kami iti buryas. Tataraknen may. Pipya pa Tapno at to pangasawa. Adda mo parten to nagkasarak nanang. Ay, agtal na ka man. Agtarakeng kamot Di kag namnam ay randay. Oy randay, aldawan. Apay awan planom nga agriingain. Maturog kalatan naging ingana. Nagsapa pa lang. Mang disturbo kayo manan nanang. Nasapa nga. Anyat orasan na alas 11. Ikitaan niya ko awan mo trabaho. Kakaiso na a day off ko ita. Nagatidog mo ta day of daytan ngay. Apay awan man ang trabaho mo itaya. Awan, tasabado lang di sir ko nanang. Day off ko iti Domingo. Aging ga iti Biyernes. Anya? Ada ka kastan. Ado ti day off mo ngam ti pa nagtrabaho. Baliktad mait. Imbis amay sala ko mga aldaw ti day off mo. Samay. Ado mo ti day off mo. Katalaga ang kasta. At least, at dalatama ko na at trabaho. Saan nga istambay, nanang? Welcome to Jenna Almoy the Drama. Kaano nga da trabaho, Randay? Inton Sabado tatang. Day off ko ita. Epay, mamin ano iti 1 week ti trabaho? Maminsan laeng tatang. Sabado laeng. Dayamot kas na trabaho? Adumit ti day off mo ngam ti pa nagtrabaho. Katsyak nga roday tatatang. Kahit agsapol ka iti sa bali a pagtrabaho ano kas ka day off mo? Uray ko man no tumulong kay jetalon. San mo taday tamo la agbulbulak boltan aramidem? Kat gagangay na ta day off ko nga rod tatang. Kan maisa, kontento ako niti trabaho. Saanan dito sideline? Suruan tayo ti makontento iti adda kada tayo tatang. Kahit naimbag ano dakil ti sweldaw, kit may samot lang aldaw ti trabaho iti makalawas. Din sapay umanay apang gatang mo iti kansilsilyam. Umanay mo't sobra apay Aywan, tatang. Mga sawa akon iti mabiit. Ha? Sino ti asawaam? Addan ayan nobyam, kit awan sapay mait. Addan to Adda kayat ko nga arman. Napintas, ganasingpot abalasang. Patsak magustuhan nyo day. Taga ano? Kalugaran tayo, no? Saan taga dito'y tatang? Taga sa bali a lugar. Kahit aggagagat ka nga rod tanarigat nagpamilya. Masapul adublam ti panagkayod mo. Tapno addan to ipakan mo iti pamilyam. Rabein nga mawampay la dya anak talakay. No napanmanin na ginom, di mo namnamain ti panagawid na. Bigat to siguro manay na sumangpit day jay. Ay, adaman nga may na nag-birthday abarkada na. Laklakayan mo day abarkada na. Kundi handa pa'y lang amin kawam mo trabaho na. Kit bay amon Awan bibiyang mo ditan. Tasaan mo mo't akwarta ti paghandada. Wen jay mo la inom ti koko anda. Kit oray mo't awan ag-birthday, aginom dalat ta. Di pa'y lang amin mga asawa ni Randy tap nagtalnan. Barang agbalbaliwan no adanton putot na. Barang makaasawan iti mabiit. Tako na namit nga da ka no kursunada ng armain. Ay, kasta aya. Ay, sapay la ko mga rod at hakayatan da. Tapno mga sawan. Kasano ang mga asawa ngay? Katawan sa urnong na. Anyat busbusin na ngay. Kauray, duwala manok ti partyendan to, Apay, mabalin ayamit na dua manok. Mabalin ano talaga nga awan. Kadi uray anayon tayo to atalaw, no kaskasanaw, tinapatag makasarda. Dinto mo kami nagtrabaho na sayaat. Kitno at da kwarta na, idiritso na iti arak. Mas dawag matitiday dyan nga anak mo Laklakayanan, ngamsaan pa'y lang agpanunaw. Nakasingsing pa may di ubing pailaan. Arapap na pa'y nga tagbalin ang mga kasabay di. Ngam no apa nagbalin na kasjay tugalin na. Huwag nga ron
Adupay ti memoryado na idi a bersikulo. Di Domingo a makimisa idi ubing pay. Natulnog. Amin nga ibagata, tungpalan na. Nga mitawanan, kasla nasaraanan. Gapoy ti kinatangkan ti ulo na. Galakid bagbagaan talata, bakit? Di ta mauma amang balakad kan kwa na. Ta makapanunot tulat ta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nay, adakan. Nagturturo kami di rabe ay. Medyo arubahan da Tata Ignacio, nanang. Aguray ka man. Apay tamatam. Nagngisik magkaglawlaw na. Nablakayan ka. Ay na. Naitugtugak, nanang. Naitugtog nga. Ibagam tagpay suranday. Nan ano tamatam. Ay na makapadanag kamot. Sige, nanang. Ta kahit kunti maturog, makaturturog ak. Si kaman ti pagdamagak Armandaw. Ijay ngamin balayo ka tinaginumandaran day. Apay anyat na pasamak. Apay nablakayan mo tanyanak ko. Kuna na ngamin anay tugtog ngamjak mamatay. Kwa na. Dinanog da. Anya? Asino nga'y tinangdanog kang kwana? Anya basol na? Jay may sa bisita may abarkada ni ading ko, nana. Agpada da na bartag. Nagkinursunada da. Agpada da mo't kidya na blakayan. Tauray jay kalaban na. Na blakayan mo lang, nana. Agkaruprupa da nga raw, ditikas diyang itsura da. Nagloko mo dagitan? Di kam nakanawa, ah. Tanabartek kami mo amin ay. Ngam sa nabalay. Tawan tinaabak nangabak, nana. Di yung mga minawis-awisan dyan anak ko, Armandaw. Da kayo ka ti mangisong-song kang kwana. Saan mo't anana? Kat no isuti ka na yun ang mga waawis kada kami iti inom. Nuawisan na kayo, di kay mapmapan. Magbagaan yung mga min ah. Husto pa'y ti inom. Kuna yung mga ah. Wan kay mga min awan. Kay kaya yung mga gaputa libre. Ah, Agpapada kayo, di makay-nakam. Idarom mo din ang black eye kang karanday. Saanan? Tagpada kami mo't na black ayan, nanang. Win nga mga no nakarkaro ti pan naka-black eye mo. Kita man tay tsuram. Dandan di ka pa'y makamulagatan. kasanan, no agdarom mo di dinanog na. Di agdinarumdan adwa. Kakimbasol ngamin na talaga ayaran day. Basol mi adwa, nanang. Nagpinnakawan kami mutla ituudi na. Anya? Kasta at aglaban. Kalpasan ti panagdinangran. Agpinnakawan. Manumay ti kasta. Di ka lang amin makainak-nakamutran day. Kanayon ka madungiran tunggal mabartag ka. Kita aman. Nagadun ti piglat di tarupam. Gapoy tiarak. No saan ka madisgrasya, makabil ka. Ala, sa nabali tayo sardeng kunti aginom, nanang. Ikarik. Ay, sapay la kuma, tamatungpal mo day ta karem, randay. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nanang, agaramid kay man pa'y iti ice. Nay, apay na ibusan na yatay naramid ka. Naabutan mo ti daduma. Pagdip-dipol ko ngamin dito'y black eye ko. Sapay nagbayag amay ka to'y black eye ko. Diniritsok a dinipulan iti ice. Ngam isumulat ta. Ay, apay one click ayamot. Saan mo't Uraya mo't ti manungal daw sa agimbag. Matuo ka na kaon. Sabay ko nga inak manin armon jay. Klas ko abalasang. Paimbagam pa'y tablak ay mo, sa kamapanagaram. Kaanong tubay nga nagbayag mo nga gimbag. Diyak makauray, nanang. Ang mga no agawin da ni Gemma. Agrubata kita ito nakagaram eh. Na, kasta titsuram ang mapanagaram. Ay, nablak ayan ka. Katuwanan anya kumangay. Diyak kayat ti maunaan. Sapay adagar-aram kan ko na. Narigat ti maunaan, nanang. Naimbag nga orasyon, nana. Mabalin ti agpasyar. Nay, asino ti pasyaram baraw? Ni Gemma ko mga anak yun, nana. Adda ka de. Sige sumrag ka baraw. Apay nga dablak ay mo baraw. Asino tinangdanog kan ka? Kwa, nana. Si kamat gayam day tarandi. Sumrag ka Agyaman ak, Gemma. Naimbag nga oras mo. Aywan,
Adda imot ko asuman, para kang ka. Adda yo. Agyaman na. Ay, Gemma, umay ka man pa'y. At dalabiit ipaaramid ka. Ala, agtugaw ka pa'y laang Randy. Taag subliak no madamdama. Sige lang, Gemma. Yak kayat day talalaki, Gemma. Basti dem adagusan. Ha? Nanang. Ni. Nagloko mo dito abakitan. Nagpigsa tingiwat na. Di na lang mayara sa asmatan. Ti bagbaga na iti anak na. Piyag ti pakiasawaam. Nata- Yak kayat ti makamanugang iti man nakiapa. Na. Pagkunaan nyo mat aman nakiapa ni Randy, nanang. Kita umat kat adda black ay na. Man nakiapa ka no. Kat madlaw mo't nga iso ti man nakiapa ti Diyas kaya bakit. Man nakiapa lakit data na black ayan. Kibor siguro data ijay lugar da. Nagloko mo dito abakitan. Tila ibagbaga na. Rumuwarak man pa'y. Pumuto tila payag ko makangkang kadagiti ibagbaga na ita bakit. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Pasensya kan, Randy. Sumapul ka laangan iti sa baling armam. Tani, di nakamot kayat ti inak apara kanya. Apay, iso ayat ti masurot, Gemma. Sika tas sika ti masiknan. No darik nam kanyak. Aklunan na kon. Taag taraytan. Anya? Alan, Gemma. Aklunan na kon. Itaray ka itan no aklunan na. Ay, saan, Randy? Adda ngamin sakit ni nanang ko. Ang mga nukumaro ti rikrik naan na nukontraak ti kayat na. Gemma, Iso pasensya ka na kuman. Sapay ko matamaawatan na. Di na kumagurguraan, Randy. Diyak kayat ama stress ni nanang ko. paimbagak ti black eye ko no dahito ti problema, Gemma. Basta aklunan na. Agsubli akto no naimbagan ti matak. Saanan, Randy? Uray di ka nagsubli. Pasensya ka at talaga. Kahit kumusta nga iti panagaram mo, Randay, adama la namnamam, inaklon na kama la jar armam. Binastid na ko, nanang. Anya? Kontrabidan tuman ngamin dyan, nana. Amok akayat nak ni Gemma. Ngam dyan nanang na ti sana amangayat kanyak. Tinak kayat apara iti anak na. Naggrabaw ti rason ti di na pangayatan kanyak. Gapo kano ta da black eye ko. Ah, Ibagbaga na kit aman nakiapa kanon. apay ngamin ang nagganat ka na panagaram. Paimbagam kumapay ngamin tablak kay mo No didak kayat, saan lang? Agbaak aklatan. May met mutlat agbaak ng mga sawa. Free ak akanayon. Awan mang lapod kanyak iti kayat kong aramidan. Mga sawa ka day. Paimbagam pa'y tamatam sa kamapanagaram. Tapno kaya tanda ka. Sanayin. Adula amin. Ang mga numabastidak tumanin. Iso asaanin day ta asa-asawa dita. Ay, nasaya at nakita ka dito ilay, Dominga. Ne, da kayong magayam tataben. Nakitsinda kayong magayam. Uwin man balasang ko. Ingem, madamag ko man laang. Apay, talaga ka di amay salang aldaw ti panagtrabaho ni Randy nga anak ko, ije farm yaw. When tay sumati request na tata. Kunak nga rod adiretsyon na kumatagtrabaho. Tapno adu ti masweldo na. Nga may samala kanong aldaw ti kayat na pa nagtrabaho tata. Anya, nagloko mo da dyan anak ko. Eh so malagayam Mas dawak, tad adumot dyan day off nan. Ngamtay pa nagtrabaho na. Baliktad may. Kiso mga rod ti request na tata. Kunana ngamin ang nalaka mabannog. Di na kano kabailan tagtrabaho iti diretso. Kun kunana laday jay. Ngam sadot na kaday Dominga. Kentap no makabulak bowl. Di na kidigundawayan tagtrabaho tapno makaurnong kat adanton pangasawa na. Jak amoy ti day tao. Awan sa ngamin balak na ng mga asawa. Iso pa isi-isi lang. Isa pula man kit di iti asawaan na balasang ka. Adda nga rod kumakayat ko nga ireto kan kwa na tata ngam ang mga no di na kayat. Kan ure da kayo. Ang mga no diyo kayat nga agbalin ang manugang. No da kami kin ni bakit. Awan pilpilin may. Basta lakit din na singpart. Nga uray na tata angan ngam isaw. Adda nga miniikit ko abakit abalasang tata. Ex abroad. Iso asa na nakyas asawa ta nabayagan ng trabaho iti abroad. Adda nalawa a farm na. Nagado ti tarakan na. Naglawa ti fish pan na.
Ribo-ribo a kilo at may laklako na. Aya, mayat Alaman, balasan ka. Yam amom man nga rod kiniranday. Baring agin nustuda. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Masaba kami arumor ito itibus ko. Tada papanan mi nanang. Papanan nyo nga, Randay. Pasyaran mi kanu jay ikit na abakit abalasang. Yaram nakanukin kwa na. Anya, kahit nakita mo na aya, kaya't mo adago san. Diyak pa'y nakita, ngumkayat ko na. Anya pa'y sa pulag. Sigurado akayatin nakday jay, tabakitin. Kat kaya't mo nga raw, uray saanan ang makaanak. Wen, tabak nang day jay. Ado ti sa ni kwa na. Napintas to tibiyag ko iti sidong na. Day talaang tirasaon ti pangayatam keng kwana. Tingitingam pa'y matanaimbag tirik na maa. Baybayaan yung tarik na. Basta'y ayatin nak, mabalinan. Nice meeting you, Randy. Kastamot keng Camila. Jakla impagarop. Nagpintas kagayam nga uray bakit kan. Aya. Thank you, Randy. Uray matsika, guwapo ka. No addapan na kaikarikan Camila. Agsimpatan, kat agdanatan. Sigurado ka, kayat na. Amangan no agbabawi kanto. Awan ti rumbang apagbabawyak. Awan ti rumbang apagbabawyak. Takaslaak nakajakpat no si katima asawak. Ngamin, nalawa lang aruden ti dagam, napintas ka pa'y. Ngam, di ka maipaayan iti anak, Randy. Ayos laeng. Uray di ta aganakan ah. Asawa ti ka sa pulak. Saan nga anak, Mila? Mga sawan dyan anak talakay. Uwan nga raw, nagpardas ti pasamak. Nabiit laan nagamamuda. Ngam ita, agkasardan. Wen nga raw. Diyay kano babae ti makaam mo iti amin ang magastos. Bainti kano ababoy ti partsenda. Kantalo abaka. Pasig kano atarakan diyay babae dagita. Naglawa nga raw dya dagana ijay lugar da. Ado ti dingwen na. Aglalaok, manok, kaldeng, nuang, baboy, baka kinda dumapay. Dapay naglawa afispan na. Wen nga raw. Sa bali pa'y tay naglawa at talon na apararaupan na. Swerte dya anak ta. Tanakatumpong ita at mabalin na. Alakit sapay la kumangarod at agbalbali wen lakay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Randy, agreeing kan. Abay, Mila. Aldawan, sa paan ta ti mapan ijay talon, taag parauptan no bigat. Abay, ayan tayo tang-tangda ng mga agtal-talo na ya. Awanan, pinagawid kon. Kan oray dagiti para pastor ko ititingwan, pinagawid ko idaminan. Oray tadda kamuta namang trabaho ka dagita. Anya, siya, ti pagtrabahom iti talon kan pagpastoram. Tapno adda aramidam, tawan mo trabahom. Tanyat kayat mo nga aramidan, ag senyorito latan. Sana mabalin na. Agtrabaho ka no kayat mo timangan. Mila. Ala, bumangon ka ditan, taing kamanganan. Nanganakon, sa paan ta timapan ijay talon, tano na pudutan, agawid ta. Nalawa pa ito'y makuliglig Diyak pa'y nakagudwa. Nasakit ti sigat kon. Tumanugaw ka mat, Randy. Kasano amalpas ka ngay no kasta. Pag inanam mo ti tao grabe ka mat Mila. Pagbalinam mat akaslanwang ti tao. Ha? Agsakita kiti kasto yung ipapaaramid mo kanyak Mila. Kaslagtrang kaso akon. Irwam mo ti bagim. Ano sama? Tanang asawa ka iti manalo na kaskanya. Unak no para mandarlat aramidat ditoy. Yung saan magayam. Katno di mo kabailan, nawaya ka apumanaw. Anya? Awan na sakit abakrang ko no panawan na Randy. Total, nairwama kun ngag may maysa. Manu atawan anag may maysa. Mangalat ang amin ititangdanan tang agtrabaho Tapno saan ta amarigatan. Sayang ti panangdanta. Imbes apagpasweldo ta ti kwarta, urnungan ta kitdi. Tapno addan to busbusan ta, inton saan tan ang makatrabaho. Inton nakapsutan. Ay,
Nagrigat mo tay. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Talaga kasta. Nangasawa ka nga raw. Di takduram day ta. Uwan mat nga men, Randay. Awan mo nang pilit kan ka mga sawa kat. Unak ano agbalinak adon no mga sawak. Ngam saan mo gayam. Nakarakaro pa giding agrigat akijay. Sapay naglawa di taltalunan may. Nagado ti dingwen may. Siyak amin ti mga asikaso kadagijay. Kat talaga kasta Uray ta para malakada kayo day tang agasawa. Agsubliaksan dito'y balay. Ay, awan lugar mo dito yun Taumay dya kabsat mo kinti pamilya na. Dito'y dakanon nga agnaig. Anya? Saan na ka mga apaan dya sawam? Apay apanawam. Ay, panawanan tap nagnakam ka, Randay. Addan pamilyam. Awan tinaramidak no di tinagsubli iti sidong ti asawak, aklo na kay di damo, awan panagayat ko kankwana. Ngam bayat ti panaglabas tel daw, iniinot mo't lang na sursurok nga inayat, kat nairwamak mo't tan iti trabaho, iso nga ita ini-enjoy akon ti mangsuksukay iti sanikwami nga agasawa. Alakastan, tuy gayam mo, Randy. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.